Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children's Hospital, Boxay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Kajing tak vote nak kebentar ka KHEDC habro ki santli ki constituency ke distrik Libhoi kalong bayat bet. Klamdan kino kajing syak pentut aga bagi pat ba ke bela point man tak vote hagi polling station beper jong kini ki constituency kalakot syaka shilak nreu hajar sansba nyobu ingut. Kata ke belong san pun nreu point kenda iwe ni ksispa tak haduk bengilayo ek ni ke kubor. Agni sini dah sakiru egajing mi jong ki arpun rumut ki kertong na ki kenhun san pertai beper bat ki kertong klemseng na kini san teli ki constituency ki beya aireng. Hakaba kilawan pendap egajing tap ya ki vote ki jong ki rangkat ki bahayang bahasam bat ki nong kersan jong ki. Kat gum gejing pentep now district election officer ka Ribhoi gejing poi jong baro ki nong tap vote kumbalai alum jingkan haro kepor san bajajan miet. Kalong hajirang constituency ki bapoi kilong arpo hajar kendai pun rungut kata san puwei point sahun nak sispa hanong po ke balapoi kalong san pusan point kendai pra nak sispa hamawati ke balapoi kilong arpuwei hajar hendreus pa nyopu arngut kata san pun rio point not nyo nak sispa home sning kilong tak vote ke balapoi ki don arpo hajar hendreus pa anropongut kata san pusau point san not nak sispa ba dah umroi ke balapoi kilong arpulai hajar saus pa arpunyungut kata hendreu puh nyo point hendreu iwei nak sispa. Lepen te bro bahabro ki polling station kamtam kitu ki bomdang gejing singan. Gejing tak vote kalong kebanyak baik ke inti kemudian kano gejing syak pentut ne ki jingja ki basmusi. Jaga buk pela bila pun gitu. Ispang lah sampai. Kum ka sports person kum ka long kume ni ka khajin sni wala jalai tabat ni hari kasi jami udrak sru de number 1 balak ta shisha ki kon samna de nga kum ka long kume hinga kwa ba ni yo yo unong mi khaman ubadan ka jingkit khale ubadan ka jingshan ka syap tiang yo blai batrai hok ya ka kam bala pengkit om ubabam sap de kentu ya kinong tak buat pakin ai pasti kaman kadiam maka banta ubreu badan ke jingkit kli maka banta ki pai ba hi torakoi wa kita ki ban ni kmat ki ban trai khoi ban le khoi ke ban ya pe lem ya o rit uriam ta ya u su leng kuat dia kata ya roi ke par mana bang kuat tak ki kuat apa benar sakit taruh di depan ya arti yang distur kasih peranmu tangkat tahi Ipikon kita sampai ada benar kita mentah kuat dan ni kita nikmat kita dah kerja di ya kerja beliau pada Malaysia District Council tu nikmat kita ni kerja kita lah betaka terima kasih haka jing pendep jonga lag jongka kamram bangaladep pantep ya kata kebut jonga ban IT ha kita kinong yalam ki bansas bansalong kinong job tengah kemi lenti ba kita kinong yalam jongi ki bajob hakane ka kwentensi jongi hapok jongan ka area umsning ngakmi lenti bagi long sisya utau so jong kajing ya trilang haparo kikam kijam ban pej ban khmi ya uduk usuk ya kayeng kasem jongno kabangat hakata kajing ka bakrau tektang kita hi ngadon ban ai kublei gelum lang ya paro ki kandidat ki belayang
hakene ka singi ka bakhadu menta bangilala ban pendep la ka jong ka kamram khulei sipun